θεομητερικές εορτές που έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας, Në të gjitha festat e ylinset që ka caktuar Kisha jon, όπως και στη σημερινή, sikundër është dhe kremtja e ditës së sotme, όλη η Εκκλησία καλείται να μακαρίσει την Παναγία e gjithë kisha Μητέρα ftohet që të lumërojë nënën tonë të rëshënjtën, και με ύμνους και όλη μας την ευλάβεια me dhe me αναφερόμαστε σε himne, αυτήν, me të gjithë shpirtin, me të gjithë shprestarin, nderimin tonë për të, στην μακαριότητά της. për lumturimin e madh që ka ajo. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει το σημερινό Ευαγγέλιο Por taj mënyra se si mbyllet pjesa e sotme e Ungjillit të Shenjtë, επισημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. ve në pa diçka që është shumë e rëndësishme. Ότι όχι απλώς εμείς θα μακαρίσουμε την Παναγία Dhe Μητέρα, na thotë që jo vetëm ne thjesht të lumërojmë nënën tonë të rëshënjtën, αλλά καλούμεθα να μετάσχουμε στην μακαριότητα τη δική της. por ftohemi të marrim pjesë në lumturinë e saj. Σε αυτή την αλήθεια την οποία εκφράζει η γυναίκα του λαού που λέει ότι Μακαρία, η κοιλία η βαστά σε εσάς. Është lumërimi që bën gruaja nga populli që i thot asaj, që i thot Zotit Krisht që lum barku që të ka mbajtur dhe gjinë që ke thithur. Ο Κύριος προσθέτει μια φράση καθοριστική. Zoti shton në këtë një frazë që është përcaktuese. Μενούνιε, ασφαλώς. Sigurisht, Έτσι είναι. kështu është, thot. Αλλά μακάρι και όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν. Por edhe ata që dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe e ruajnë e zbatojnë atë. Υπάρχει ένας τρόπος να γίνουμε όλοι μακάρι. Është një mënyrë kjo për të bërë të gjithë njerëzit njerëz të lumur. Μέσα στην ζωή και την ατμόσφαιρα στην οποία έζησε η μητέρα μας, Brenda να ζήσουμε κι jetës εμείς. dhe shembullit që na dha nëna jone të rëshënjta. Και αυτός ο τρόπος είναι όχι απλώς να ακούμε, αλλά και να φυλάσσουμε μέσα στην καρδιά μας το Λόγο του Θεού. Dhe kjo dhe mënyrë është jo vetëm që të dëgjojmë, por dhe që ta ruajmë dhe ta zbatojmë brenda zemrës tonë fjalën e Perëndis. Ήταν εκείνη που στην ενική της στιγμή άκουσε και φύλαξε το Λόγο του Θεού στην αγκαλιά της. Dhe kështu dhe ajo bëri, dëgjovi dhe mbajti fjalën e Perëndis brenda përqafimit dhe vetes së saj. Και εμείς καλούμεθα όχι απλώς να ακούμε και κατόπιν να αφήνουμε την αλήθεια και το Λόγο του Θεού σε κάποιο αρχείο, Dhe σε neve κάποια ftohemi βιβλιοθήκη. jo vetëm që të dëgjojmë dhe ta lejmë pastaj fjalën e Perëndis në një arkiv, në një vend tjetër ku neve nuk e shikojmë më, Αλλά να τον αγκαλιάζουμε με όλη μας την ύπαρξη por që ta përqafojmë atë me të gjithë ekzistencën dhe qenien tonë. και να τον έχουμε οδηγό και πηξίδα στη συμπεριφορά μας. Dhe ta kemi udhërëfyes dhe busull në të gjithë sjelljen tonë. Παρηγοριά και ελπίδα στις δυσκολίες της ζωής. Ngushëllim dhe shpresë në të gjitha vështirësitë që ne kemi në jetë. Είναι ένα μόνιμο εμβόλιο κατά πάσης πνευματικής ασθενείας. Është një taj vaksinë e përreshme kjo kundër çdo lloji sëmundje shpirtërore Που që na ka. οπωσδήποτε δίνει μια δύναμη πολύ μεγάλη για να αντιμετωπίσουμε και οποιαδήποτε άλλη δυσκολία στη ζωή. Është një forcë shumë e madhe që marrim për të përballur dhe me çdo lloj vështirësie tjetër që ne kemi në jetën tonë. Ας τον φυλάτε μέσα στην καρδιά μας Le ta ruajmë pra brenda zemrës tonë. και ας οδηγεί διάκοπα τις σκέψεις και τις αποφάσεις μας. Në të gjitha mendimet, vendimet që neve kemi ta ruajmë këtë në mënyrë të pareshur Και përpara nesh. κάθε ενέργεια της καθημερινής μας ζωής. Dhe çdo veprim që ne ndërmarrim në jetën tonë të çdo dite,